profesor doktor znanosti gospodin Goran Kušec, kandidat za novog gradonačelnika grada Osijeka. I više nije tajna, mali smo grad, svi znamo ko je naš kandidat, tako da je na moj prijedlog profesor doktor znanosti Goran Kušec za sve prijatelje Kušo dobio bezrezervnu, snažnu i jednoglasnu podršku predsjedništva i gradskog odbora SDP-a Osijek. Ma znam ja njega, pa znam ga iz kohorte, znam ga iz Tufne, znam ga s Korza, znam ga iz rokerske faze, znam ga s fakulteta, znam ga s kulenijada. Mi u SDP-u na Osijek nikada nismo zaboravili. Nama je Osijek u srcu, nama je Osijek i Slavonija u cjelini izuzetno važna. I upravo zato, sa neizmjernim ponosom, ali još više od ponosa, sa neizmjernim zadovoljstvom, danas stojim ovdje i pružam punu, 100% podršku profesoru Goranu Kušecu Kuši. Postati kandidatom za gradonačelnika Osijeka velika je čast. Najveća koja je ikad do sada ukazana. Zato se zahvaljujem kolegama iz gradskog SDP-a na ukazanom povjerenju. Smijemo se, ali se ne vidi. Samo sam te reći, ako niste znali, mi se smješkamo.